He uri a Jasmine hika no te iwi o te au Pōuri. E kakamana ia ki te whakarereke i ngā ture me ngā whakaaro e hāngai ana ki te tua kokatanga o ngā tamariki o roto o Aotearoa nei. Anei ngā whakamārama. Koe nei te petihana e kawe ana te tamāhine nei ki te motu. Mo te aha? For all children to have free healthcare and free healthy school lunches, and also to introduce Warrant of Fitnesses for all rental houses. He whakaaro tēnei i arāke i te mātaki a te tamāhine nei i te paki pūmeka a Brian Bruce. E te turana ki te hitori o te hauara o te tamariki, hoki whakamuri ana ki te kotahi rau tau ki muri. Tai mai ki tēnei wā kua kitea kai te heke haereke te hauara o a tātou tamariki. The government in 1993 signed the Convention on the Rights of the Child, which practically they were promising children the basic needs in life, and they need to keep that promise. Ki te hoki whakamuri ki ngā rā ōmua e kore e utu, ki te whāinu i ngā tamariki katoa e haere ana ki te kura, ki te miraka. Maroto i enei tūmomo wero ka kite anō taua āhua. And Fonterra seems to have got that message. They make a lot of money, now they're going to give free milk to every school. Me te mihinui mo te pakari o te tamāhine nei. A hakoa ana tohu na te tamāhine anō nei i rangahau te hanganga ture, e pai ana ki aia mo te tamariki. 3 days later she came back with her own children's charter, all of the petitions she wanted done, and I think she'd put it on her Facebook and had 350 people following her. And our children are our future. They don't have a choice about who their parents are or the living situation they're in. Mate pēnei te rūmātiki, me nā mate wai haki, ki te kiri e piki haere ana, nā te noho kōpā i roto i ngā whare hauku. Tēnei Molyneux, te karere.